Umuntu ebhanyazile mbade ubhala isibhala kanjani lapha khona uthe kuma-comment umcimbi kawelile or oholo uwelile uhlala kanjani ama-Blue Nation khona uthe futhi wena inojobe esithole ninto eyodwa ngibonile lapha kuma-comment ake siyifunde ipost sibone ukuthi ithini. Bafowethu uKhuzani Mpungose unenhliziyo ende nebunene, yebo inde ngcono nawe uyakwazi lokho ebhanyazile into ebhanyazile njengoba nawe uchema udede lemhletsheni siyabona manje ukuthi awu impilo siyadingana singabantu. Uyam-interview ukhuba kube kuhle kunjeyana nawe unamandla manje usuyakwazi nawe ukufinyelela endaweni lapho ongayitshela uzofinyelela khona through umsebenzi wakho omuhle. Mayiqhubeka-ke ipost kaMtebhe but ithi uwelile Mchunu waqala eyi-Blue Nation ngokulandela uMaskandi kwahamba wajika waba i-Red Nation zamxaka phambili wajika njenge-TLB umthathu wey'ndaba wabuyela kwaGobe ngoba kulo mculo Khuzani Mpungose nabalandeli bakhe bamemukela okwesibili. Siyabonga Khuba nakeni ma-Blue Lion. Namhlanje sikhuluma indaba enkulu ethi welile uzoba nomcimbi ngomhla ka-9 August 2026. Ikutshelani lento ngowelile? Ngitshela ukuthi kuMaskandi kudala ubuxoki babakhona, ilokho kungitshela khona. Kungesiyena yedwa-ke uwelile-ke nomvumeleni rank zwane naye umoya wakho lelo ngokuthula asadlula emhlabeni nawe wakwathi ukuthi ukufriza kancane ey'ndabeni zakwaGoqo nabanye nje abayizinduna baningi. So ibhadi likawelile ukuthi wayedumileke bakhona abase benze nezinto ey'thize egameni likaKhuzani. Ngiyazazi-ke negigaba esanda kwenzeka-ke egameni-ke lokulandela uKhuzani, so akukho okusha lapho-ke. Kodwa-ke iposti yakho ebhanyazile but iyahlupha. Abantu bazobe bekhona laphana-ke sisazobuya-ke kubo-ke siyafuna ukubhala nje ama-comment ukuthi ahamba kanjani ngoba abantu abadlali. Nayi le comment ebengikhuluma ngayo uNandi Dlamini uthi you and Jobe niyi-same WhatsApp group kusho ngokuxokiza-ke mobhala-ke i-heading or ipost exabanisayo yilokho aqondile-ke uNandi. I-Blue Nation Legacy SA uthini waze wawabhala amasimba wefaba uthi abantu abenzile ngalento oyibhalile ekubeni fuze engabe uphusha umcimbi kahle, hhayi lento oyenzayo yokuchaza umbhedo kwakhona nje Khuzani isidingo sesithombe sakhe usiphoselana ufuna ukuhola ngaye, hhayi yamcebula-ke laphana-ke imuka naye-ke uthulile ayifuni-ke nje ukumdlalisa. So abanye kwesibheke ukuthi bathini umsizi SA laphana umngalo omkhulu kawelile yibo abaqala into ama-content ama-voice note-ke ukuze idumeke. Umsizi yibona ukuthi ukuqala-ke abakhombisa abanye abantu ukuthi-ke iyenzeka i-content. So unayo ku-Facebook page unayo no-YouTube uhamba hlakhulu sokwavela sokhuzini udume ngokuthi-ke ulandela uKhuzani-ke basho kanjalo abantu. Uthini-ke uthi welile must-see this post uzomchazela ukuthi kungani uvuse into e-old uyivuse ngoba uwelile udumile welile ayaziwa amagalelo akhe nangendlela akhuluma ngayo nangendlela asaphatha ngayo uKhuzani uyaziwa. Ingakho-ke ivusa-ke le post ukuthi ngiyakhumbula nima-Blue Nation ngiyakhumbula nima-Red Nation kwakwenzeke isigigaba esikanje right. Ubongeka Sweetness Mtwesi Mamthombeni uthini waze wayibhala into engasile ukuba ubhale ngomcimbi kawelile nje kuphela. Manje umcimbi kawelile uhlangana kanjani umthandeni noKhuzani konje kuyahola ku-Facebook. So ubona ukuthi mawubhala kabi uzothola attention. I understand right. Masiqola abantu sinenhlahla kaNyamboze eMthetho uthini msizi esibuka ubhayazile uhleba ngowelile awusilandela ama-voice note ama-VN ke sifuna ukuzwa ukuphawula kukawelile and uzophawula uwelile akuzokuba mnandi ebhanyazini. Unogwaja uphila nezintsha koloba siwela uthini nawe kuthiwa wawulitalabha kabi qha buka nje alukubambele qubu linenhliziyo emnene ngabe cha impela kunjalo wayelitalabha baningi ama-post lapho right-ke. uNozula Mhlongo uthi namsizi kumede ngathi umuntu kumele athole i-voice note la. Iyazi i-voice note ningayijahi bafowethu iyeza nje kabi i-voice note nje iyeza nje ingane zakwethu lapho. Ngiyathembisa uSicubu Buthelezi uthi kuba nomcimbi kuhlala kanjani nobu-Blue Nation waze wabhala into ethule ekuseni. Umdumseni Mthembu uthi uzokwazi ngani ukuthi wayithunywe nguye uMnumzane Mpungose ukuthi ayoncela iy'ndaba. Usho kanjalo-ke umdumseni-ke
Yiwo-ke ama-comment akhona laphana-ke nansi yokugcina phana eka bani uXoxo noma uSoxo Sami Vilakazi akazi noma isho kanjalo kodwa ubhalile nje naye igama lakhe ngaliqonda kahle uthi uwelile kuthiwa nguye futhi owaqala lamanga ukuthi makune ijele ukhozi lathi luyafona ifoni yangena kukhuzana amange ekholo aze aphinde iqiniso kunamadoda amadala nje obaba bemizi abaphuhluka amagwebu angazi noma i-comment ke iphela lapho yini bekubheka nje laphana ke ama-comment ke nepost ke ebhalwe umuntu ebhanyazile ke Mbatha ke ubesusela nje uchunje amabomu ke umuntu ebhanyazile ngiyamazi ukuthi uyayincokolela right ikhethelo festival ke nakho ke abantu abazobe bekhona kuba lokhuzani Mthandeni SK Menzi Mzukulu Dladla Mshunqisi iduma kahle bahubhe uJumbo Thina Zungu Nkosi amagcokama ifeze emnyama MC Tshata Jive Zimnike Saliwa Gqezile Nyovu Ngubani Tencane Mjolisi Quality Biyela Umkhulekelwa uMayogadi uSiyantulu Umnotho uFeza Shenga wasehlala Nkosi uGoqa uSweet umgojeli ubani umdlengwa angilibone la gama lelana uTimen RSA uNjabulo Langa umsakazi ongadumile uNdoni umfana uPhetheni General Andy Khizi uCleo uFlorida Artist ngicanda usho njalo uCevuzile Qiniso Ntsele uNjoko Chophanzipho ama-font amagama wasebenzisile abovu laphana awabonakala bemdesignela ke wenze kwabanzima ke ithini ke Mawerewere birthday celebration theme all black and Women's Day 9 August qala ngo3 till late ikhethelo lifestyle dukuduku ilapho kuzoba khona uyathenga amathikithi community check us Shoprite you save VIP u600 phase 1 qala ku200 rand egethini u250 ofike eluthola 150 until zokushaya i15 ke July so umcimbi unesikhathi eside kwamakethwa ke ase u200 rand ke manje kodwa futhi masufika egethini ufice se u250 so bayakumema ke bayanxusa ke uthi na ufike kuzoba ke yini ke ingxenye ke yomcimbi omkhulu kangaka ikhethelo ke bafethu kuleli bafethu imicimbi mningi manje siyabonga kodwa welile ukuthi na kukhona ke lapha abavela khona welile banesikhathi eside phela bekhona endimeni kungaze ukuthi kwenzakalani ngabo bekhona nje bephila ukuthi ade bephila kanjani asazi kodwa ke ukupatanisa nabo njengabantu ke emhlabeni ukuthi na beze beyithole bela bese balazweni bese emehlweni abantu betrend bayitrendela ke welile into yokutrenda ngisho ukuthi yalapha emachunini cha leli talent abakho besiphe lona right sibeka lapho ke ipost yethu ke kaMntu ebhanyazile Mbatha abe iposta nje esusa nje uchuku ngamabomu umuntu ebhanyazile elisalahle isiyodeba nakuzana.